Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биздин каналдын катталуучулары. Саламатсыздарбы? 9-июнь 2024-жыл Чүй облусу Токмок шаарына келгенбиз. Туугандар, мал базарга келдик, достор. Көпчүлүк бир туугандардын суроолору боюнча Токмок мал базар тартпайсыңбы деп. Мынакей келдик туугандар. Буюрса алдыда жакшы видеолор болот. Жөн эле көрүп койбостон видеого лайкты тарс басып көрүңүздөр анда. Сизге оң тарапта подписаться кнопкасы бар, ошону басып бизге катталып кетсеңиздер, достор. Биз киргизип бараткан видеолорду өз убагында көрүп турасыздар. Анда эмесе баштадык. Мына туугандар 13 миңге алыптыр. Козу экен, семиз. 13 миңге сатылды. Таза реалдуу баасы. Достор, Токмок шаарынын ичи жолдор оңдолуп аран келдик туугандар. Жолдорду оңдоп чат. Анда баштайбыз. Ассаламу алейкум, дос. Канча калдың? Канча калдың? Баасын айтып кой. 20 калдым. 20 миңге. Сойгонго да? Курбандыкка. Молодец, жакшы. Мына туугандар 20 миңге алыптыр. Базардан алып чыгып баратат. 30. Канча тиш? 2 тиштан жаңы жарып. Жаңы жарды, мына. 2 тиш жаңы жарыптыр. 30 сурап атасың, 30 сурап. Сурады базар. Берип атат. Канча берди, брат? 25. 25 миң бериптир. Кочкор. 2 тиш. Жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум, байке. Канчадан козуларыңыз? Баланы айтып коңуз. 16дан, 10дан, 10дан, 16дан, 10 миңден 16 миңге чейин, жакшы. Союшка жарайбы? О. Союшка жарайт. 10 миңден 16 миңге. Рахмат. 17 байке. Канча туган? Ассаламу алейкум. Канчадан болот койларыңыз? 14 жарым. 14 жарым. Токту. 14 жарым миң сом. Жакшы. Козулар да бар экен. Козуларды көреличи. Байке, ассаламу алейкум. Кимники, сиздикиби? Бааларын айтып коесузбу? 13төн козулар, булар? Эркек ургач аралаш. Эркек эле. Жалаң эркекпи? Канча айлыктар могулар чоңураак? 4 айлыктар экен, туугандар, мынакей. 4 айлыктар. Бул базар сурадыбы? Канчага чыкты? 11 жарымдан. 11 жарым миңге чейин чыгыптыр, берилбептир. Канча баш бул жерде, тууган? 10 баш. 10 баш. Канчадан бересиз? 120. 12 миңбе? 12 миңден 120га 10 башты берем дейт, достор. Бары козу кочкорлор. Айтабызбы? Телефон. Макул. Так, ана. Кочкор. Канча кочкор, тууган? Басын. 20 миң. 20 миң. Канча тиш? Канча тиш? 8 жыл. 2 жылдык. 2 жаш дейт. 20 миң. Сурата. Сурата. Сурады базар? Сурата 15ке. 15кеби? Мына 15ке сурапты, берилбептир. Канчага болсо бересем ушуну? 18. 18 болсо берем дейт. Булчу бул? Бул деле ошол. 17 болсо берем дейт. Семиз экен, достор. Жакшы. Байке, ассаламу алейкум. Койдун баасын айтып коңуз. Койдун баасын. 17? 17 миң сом кой. Булар козу бөлүнгөнбү? Козу бөлүнүп 17 миң. Канча кам? Жакшы, мына эл көп. Айтка карата ушундай болуп атат. Базар потолок дейт. Айтып жатышат элди. Колдон келишинче койлор. Ассаламу алейкум. Могу койлор кимдики? Таксыр. Таксыр, баасын айтып коюңузчу. Канчадан? 14 жарым миңден мынакей ушул койлор кетипти, туугандар. 14 жарым. Канча баш, тууган? Канча баш кетти? 18 баш кетиптир, мына. Акчалар саланып атат. Мына кочкорлор. Ассаламу алейкум, байке. Бааларын айтып коесузбу кочкорлордун? 25 миң. Канча тиш булар? 2 тиш. Экөө тең 2 тиштенби? 25 миңден сурап атат, туугандар. Жакшы. Булар эмне пародасы барбы? Жок. Мындай эле. Канчадан берди базар? 45ке экөөнү. Экөөнү 45ке бербедиңиз, Экөөнү 45 миңге берилбептир, мынакей. Туугандар. Сиздики канчадан кочкорлоруңуз? 20дан. 20дан. 4 башпы? 12 баш 20 миңден,
Soyuşqa jaraydi. Qozlar. Nomer aytabızmı? Uydan satasiz. Aytın. 507 507 04 04 58 58 18. 18. Qayaqta turasiz? Bak. Çoğun gemin bazardan keyin mına. Moğollarda mı? Mına tuğanda. Bak, bu yoqda da var ekan. Surab atam da sattınız mı baki? Sataleks. Qanchadan bolsa beresiz realni бағалары? 20dan tushmaysizmi? Birtga. 20dan birtga tushib berem deydi mına. Ular baylauda turganmi? Je qoradala жүргөнбү? Qoradala. Jem jegenmi? Jem jegen deydi mına dostlar mına. Toqmoq mazar qiziq. Qaysi ketdi? Assalomu alaykum. Sattыңызбы? Sattыңызбы? Ha, qancha bu? Qo'chqo'rik же. Qancha qo'chqorik? 14,5 ming. Qancha chiqadi vesi? Примерно, do'st. Ya. Aytib qo'ysin. Сколько kilogramm выйдет примерно? 23, 23-24 kilogramm chiqadi deb aytib atadi. Ko'tarib ko'rdi. Hozir ko'pchiliklar mына soyğonga alып atjat tuğanlarını. Бағасы qancha? 23 payt. 23. Berib qo'ydingizmi? Yo'q, bermayman. Görüp atasızmı? Semizmi? Semiz, normal. Aldın qarab ketemiz dostlar. Sizler köpsüzler. Men жалғызмын, аны тартпай, мұны тартпай. Сыңбы деп айтасыздар. Қолдан келишинче тартып көргөзүп беребиз. Қошқорлар қанчадан? 25-тен. Қозыларчы байке? 10-дан? Қанша айлық? 5-6-7 айлық 10 миң сомдон, Чарбалар бі? Сода болды bu bazar бүгін. Қаншадан берді? 9,5 миң сомдон баға болып тұр. 9,5 миңден беріліп еді. Рахмат, брат. Жалаң қозылар бар екен, бағалаң. Қанша байке бағалаң бағалар? 10? 10 миң сомдон міне. Бұғанда мақталы чоң еки. Bazar boyunca en çok qo'chqorlar shular o'xshaydi. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Qo'chqorlar qancha yosh? 2 yaş. 2 yosh, 2 o'tangmi? Tishlari qanday tishlari? 4 tish. 4 tish. Ne bu paradoks? Bu Ayıpovskiy. Ayıpovskiy? Ha, yaxshi. Bu-chi? Qarzay. Qarzay. Mana tuğanlar. Bazardan gelip dil alsanızlar bo'ladi, araşandarda. Qarzay deydi. Ayıpovskiy deydi. Qo'ldan kelishincha ko'rgazib berasiz, alışacak. Tamam. Görüp jatsanızlar mı? Videoga like basıp görüңүздөр. Bayke, malumat berip qo'ysiz biraz. Boylar qanday chiqadi? 97, kulaqtarichi? 19. Bulardan qo'zlar tushganda bazına gelip to'xtasak, bazı qanchadan bo'ladi? 150'den. Ekon bir-birden tuğanlar 150 ming so'mdan so'rab atadi. Butlarını görseňizler, joğunduqtарын 150 mingden so'rab atadi. Başlayalım. Suradı bazar bayke? So'rab Qanchadan chiqdi ham shu? To'g'ri, bir 100 dan mi? 100 mingdan berilib atibdir. Berib beribdir bayke. Nomer aytamizmi YouTube'ga? Satasiz, agar satilmay qolsa. 708 0708 45 45 11 11 31. 31. Bazardan keyin qayerda turasiz? To'qmoqda ekan tuğanlar mana. Ikki qo'chqor shunday bo'ldi. Rahmat. Qo'zuluq qo'y qancha bayke? Ya bu qo'zluq emas. He? Bu qo'chqor, bu qo'zluq addelni. Ha, qo'z addelni bu qanday bo'ladi? Süt yemay. Süperli. Çöpçet qancha bas? Qo'ran qancha? 6 so'rayapman. 6 ming so'm. Bo'lchi? 20 so'rayapman. 20 semiz. Güleşiyoruz deyip. Yaxşı. Mana dostlar. Oho. Assalomu alaykum. Qancha qo'chqor? 60. Tishi qanday? 3 yaş. 3 yaş mı? 60 ming. Bazar berdi mi? Qancha? 45 ming berildi. Mana berib beribdi. 45 ming. Yaxshi. Bak, basqanga. Qayga balan aytib do'st. 18. 18 ming. Soyishqa mı? 18 ming so'mdan so'rab atadi soyishqa. Qanchadan berdi bazar shularga? 17 berib ketishdi. 17? 17ga bermedingmi? Ha, 17ga berib beribdi 18 ming. Rasululloh qanday? Qancha bo'l qo'ying? Qancha ekan bak? 13. 13. 13 14 kerak. 13 14 tug'anda. Ha, qo'ylarni tartamiz endi. Bag'alan qo'zlar ko'p ekan. Bayka siznikimi? Ha, senikimi? Qanchadan qo'ylar? Qo'zlar. 11. 11 ming so'm. Qo'chqorlar bu ular.
Qo'zi qo'chqorlar 11.000 so'mdan so'rayapti, tuganlar. Qancha bosh? Don Qabar degan YouTube kanal. Don Qabar degan. Sizniki bular? Ya. Bağlar qanchadan? 11.000. Bo'larmi? Sizga tushib berasizmi? Qancha bosh bor bu yerda tugan? 20 bosh. 11.000 dan tushib berasizmi? Qabar. Mana shunday. Menen tartacak. Geçke tartacak. Kechga tartaymi? Qanday bo'ladi bozor, aka? Ya, qanchadan qo'zlaringiz? Aka, qo'zlarni bog'lan aytib qo'ying. Kozlardı. Altıdan opton verildi o. 6dan opton beramiz. To'g'ri, aka. Bu yeneleri. Eneleri bular, o'zincha bo'lib qo'yasiz. Qancha tish bular, eneleri? Togoruk 4 diş koyulur. Togorok 4 tish togorok. Qanchadan bunun bağlari? Bunlar da 8'de. 8.000 so'mdan. Mana, do'stlar. 8.000 dedik bularni. 6'dan. Mana shunday. Wow. Bunlar ke tuğanlar, mana To'qmoq mal bozorini bilasizlar-da. Har doim To'qmoq mal bozorida ushul bayka chiqarib turadi yigitlar. Mana qattalingizlar, agar mening kanalimdagilar qattallik bo'lsangizlar, To'qmoq mal bozorina qattalingizlar. Mana ke. Bitdingizmi videoni? Yaxshi, mana. Emi tartadi, elga xizmat tuğanlar. Jo'n ko'rbosdan like-ni bosib qo'ysangizlar, boshqa bir tuğanlar ko'radi. Mana shunday bo'ladi To'qmoq mal bozorida. Kollegalar jolib qoldi. Bizga hech kim hech narsa to'lab bermaydi. Yaxshi kommentarlarni yozsangizlar, biz o'shalarga inanib, qayradan motivatsiya olamiz-da. Dag'i emki bozorlardan dag'i ko'rg'izib bergangacha. Mana charba qancha tug'an qo'zisi menen? Qo'zi 4.000. Enes emasmi? Yo'q. Qancha bun bas? 10 ga. 10 ga berem deydi. Yaxshi tug'an. Mana qara. Assalomu alaykum yigitlar. Bağlarını aytib qo'ysizlar bizga. 15 dan so'ratasiz ekoni, bular 14 dan. Bular tishlari qanday? 2 tish 4 tish yosh qo'ylar. Yosh qo'ylar, 2 tish 4 tish yosh qo'ylar tuganlar. Bozor berdi. Qanchaga chayin chiqdi shular? 13 ga chayin. 13 yarimga chayin chiqibdir, berilibdi do'stlar. Yaxshi. Tuğanlar mana sırt жақта dıyğanların qo'ylarini tartib ko'rgazib beraylik. Mana yoqda tiziladi ku. Lekin qo'shqollar. Nima aka? Hammadan giydi. Ha? Satılıptır. Raskolka kupili biraz. 17.500 so'mdan ushlar satılib alınıptır tuğanlar. 17.500 dan deydi. Semiz. Bardығы. O qara qochqorlar. Aka, taqsir assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi qochqorlar? 80? Bu 80. Qancha tish? 2 tish bushula. 2 tish 80.000 so'm so'rayotdi tuğanlar. Ha, bunisi-chi? Buni 35.000 so'm so'rayotdi. Bular qandaydir bir liniyalar bormi? Parada. Liniyasi. Qo'ydi men uchun qo'y. Siz uchun qo'y. Yaxshi. Mana 80.000. Qancha so'm berdi bozor? Berilek. Bo'yi biyikkani? Oyunda ya. Tamam. Seni öptüse? Yaxshi aka. Qo'zlar qanchadan? Do'st. Balar 12.000 dan. Qancha oyliqlar? Qishki qo'zlar. Tuğanlar bular satılib olindi aka? Yo'q, aldım bayka. Qanchadan aldınız? Buyursun. 11.000. Ha, qara 11.000. Bu 11.000. 11.000. 10.500. 10.500. Bu 10.000. Buyursun aka. Soyğonga qurban aytqa. Yaxshi, mana qurban aytqa olib ketyapti mana bağlar. Qanchadan? Bilgan biratan meniki emas. 9dan. Tak. O yoqda cho'ng'a chiqarlar. Assalomu alaykum. Bağlarni aytib qo'ysizlarmi? 18 dan. 18.000 so'mdan tizib qo'yibdir mana bu yerga. Semiz. Semislar bular soyğonga. 0556 yo'q. Qanday? 0556 0556 megakomda? 0556 143 143 169. 169 dag'i bormi? Sotilib turgan. Dag'i bor. Qantda? Ana qant shahrida turadi ekan tuğanlar. Qantda. 126. Ha? Esni ko'rsin. Yo'q. Biz qo'ylar tortamiz-da ana. Shu nomerga baylanishib olsangizlar bo'ladi. So'yishqa qant shahrida turadi ekan tuğanlar. Mana qurban aytqa olsangizlar bo'ladi. Tushib berasiz-da? Berasiz. Ha?
Cena окончательный айтпайсыз. Qanchadan berasiz? 16'dan. 16.000 so'mdan. Arzon ele. 16.000 so'mdan berem deydi. Mana shu qo'chqor. Bu cho'ng qo'chqorlar kimniki? 22-26. Yaxshi, bayka sizniki. 22.000 dan bu 26. Mana 26.000. Baykem jo'ndi bu aytdi. Tigi 22.000 dan. Bular tishlari qanday bular? Birle tiş. Ikki tish deysiz? Tish buzganmi? Ya yeme. Qo'zi o'ja. Bir yıl kozlar. Anda ikki tish ekan, ikki tish ekanda. Ikki tish jang jarvatdir. Yaxshi mana. Bu qarazichi. Kara 2 tiş. Basichi. 26. 26.000 suyruqlar. 26.000 so'rayapsiz. Bozor so'radimi покупатели? Сколько qancha berdi? Сколько dali? Yekoda 45. Ekonimi? Ha, ekoni 45.000 beribdir. Mana 45.000 dan ekoni beribdir do'stlar. Mana shunday. Rahmat, kun issiq. Go'lokoda baykamlar go'lokoda qarmab turadi. Bozor shunday bo'lib o'tadi, to'g'anlar. Qo'ldan kelishincha harakat qilib tartib ko'rgazib berib o'tamiz. Tele qo'chqor chiqadi oldimizdan. Qanchadan? 25. 25.000 dan. Qo'zlarmi? 25.000 dan shularni suradi. Yaxshi. Yaxshi. Tug'an aldingizmi? Qanchadan aldingiz? 56 oldu. Общий, 5 baş. 5 baş. 56.000 so'm, 5 baş. Semiz. Bu qara qo'chqor qancha bayka? 60. Qancha tish bu? 2 tish 60.000 so'm. Suradi tug'anda. Bo'yi qancha bo'yi? Boy metr. Metr. Ne liniyasi bor bunun? Liniyası belirsiz. Belgisiz. Liniyasi belgisiz. 60. Bozor berdimi ba? Yebatçı. Qanchadan berdi? Birim aytmaysiz bunday. Bergenler bo'lsin. 55'te. 55 he? 55 ga berib beribdir. Quyruğun ko'rgazib qo'yingchi. Pazar. Ya. Ne olur? Damyası. Dakmet olğandan 50.000 dolar. 50.000 dolmağa. Dakmet. Ha, shunday. YouTube'ga nomer aytasizmi? Yo'q. Ma'qul. Bozordan kelib olsangizlar bo'ladi shunday. Qarasam. Qo'ylar, qo'chqorlar ko'p negizi chiqadi. Izlab ko'rsangizlar. Shu bilan videoni oyoqlaymiz to'g'anlar. Sog' salomatda turingizlar. Xato kemchilik bo'lsa oldin Alloh kechirim so'raymiz. Bizni qo'llab turingizlar kanalda. Buyursa 70.000 подписчик bo'ldik. Sizlarning yordamingizlar bilan. Mo'lar satıldı ya bayka. 25'ten ketdi. Ha 25'ga satan dedi. Qaysi satıldı? Chinen. Satılık Ha satıldı. Qanchadan qanchaga bahası? O 25, Tak. bu 23, 25, 23, 14, 14, 18, 18, 19, 12 ming so'mdan. Mana to'g'anda. Shunday bog'lar. Rahmat bayka. Shunday bo'ldi. Abara issiq. Qaysi yoqdan ko'rib o'tasiz? Yozib ketingizlar to'g'anlar. Yoqda da savdo bo'ladi. Ha, janaqlar. Qanchadan qo'zlaring? 11'den. 11 ming so'mdan. Qancha oylik bular? 3 ay. 3 ay. 3 ay bir cuma. Mana 11 mingdan.